My name is Bana. In our home, every day is Autism Awareness and Acceptance Day. We don't just acknowledge autism, we embrace, support, and uplift. True inclusion means seeing, valuing, and respecting autistic individuals in all spaces. Join us in shifting the conversation from awareness to acceptance. Happy Autism Awareness Day! ኣብ ገዛና መዓልታዊ መዓልቲ ንቕሓትን ተቐባልነትን ኦቲዝም እዩ። ንኦቲዝም ኣፍልጦ ጥራይ ኣይኮንናን ንህቦ፣ ንቕበሎ፣ ንድግፈን፣ ንሕብሕበን፣ ነልዕልን ኢና። ሓቀኛ ኢንክሉሲቭ ንኹሉ ዝጠምር ማለት ኣብ ኩሉ ቦታታት ንኣውቲስቲክ ውልቀ ሰባት ምርኣይ፣ ዋጋ መሃብ፣ ምኽባር ማለት እዩ። ናይ ኦቲዝም ኩነት ዝተረድኦ ሕብረተሰብ ንፍጠር። ሼር ብምባል ተሓባበሩና። ታንክ ዩ